Kembali kita menceritakan satu cerita rakyat Bapak. Kali ini berjudul Si Ember Dekat Si Pipa. Senerang mading. Lebih lanjut, penghidupan kami mendahi Karina dengan pertua ibages partai bale asa ulang lupa kita di like, dibagikan, merekomentar deket si diban kena. Jadi si mulai sambing mo suku-suku tenten nan pas layar muncul terjemahanna ibagasan bahasa Indonesia. Si ember deket si pipa. Lot mo sadakuta arnia dak lalap kekurangan lain. Ibagasan sadakutaen dah kalon ngolai. Mula berdalan lot sada setengah jam di perjalanan. Ibas sadakuta lot mo si mergerar si ember dekat si pipa. Jana persah ngo kenggeluhun kalaen duana. Jadi merarih mo sadakuta lako itu lusi jelma petaruh lae mikuta kalaen jana igarar upahna. Dapat mo jelmandai isadakuta si mergerar si ember dekat si pipa. Jana wema kalaen duana. Si ember jelmana lo jukatna. Tapi si pipa percerep ukur. Armen kena imulai kala imo petaruh lain dai. Si ember mergegoh jana boim-bue imbah lae, tapi si pipa oda boim-bue imbah. Semberen oda lo pikirna kumarna gegohia oda ngoi pikirkan kenggeluhenna mipu diniari. Toko kalon barjang jana merpoya-poya puk-puk karejona. Tapi kum si pipa kumarna buet odam buet terembah salai lalap IPGT jana sobar kalakna. Si ember ngomong bue lena jana bue mango penghasilanna. Tapi si pipa odam bue ding tapi tong IPGT jana lalap sobar. Si emberen nasi hasilna roh nasi mamo ikriken. Tapi si pipa lalap pepulung pencarian. Lako menokor dalan laina asa boy itarik deleng nai imo lalap ipikirkan si pipa. Ngomo setahun kalaen petaruh lae jana si pipa pe ngombui kepengna. Baru itu kormo pipa jana imo asa si pipa mo gelarna. Ito kormo gedang pipa nandai ipasang mo pipaen soh mikuta janah enggo soh lae dai mikuta. Le si ember odane mo laku karena enggo mbue lae menjarir mikuta ibaing si pipa. Makin dekah makin beak mo si pipa. Tapi si ember mentuana janah pogos, janah mak mergegoh. Lako mangan cegen sibon pe, mane terpetu pasa. Kumur nambarjang deket oda merpengkiraan masa mudana. Jadi mengakapkan kini pogos mo iya, nggo kesa tua-tua. Imo kesa suku-suku tenenda. Jadi lapatena mulaneng merasa geluh ta kesat tua kita kena peget sobar ulang jukat janah kasah kita mulanta janah ulang barjang dekat merpoya-poya bagaimana oda boy kita jukat merdengan sebelte mang mikarina dengan jelma. Jadi bagimo suku-suku ten
enda mudah-mudahan lot persiajaran banta iba suku-suku tenenda liasate juan juah banta karina sekali nai liasate mulanggit kita kibagikan dari suku tenen asa makin bue i betoh dengan jelma i portibien oang salam sehat karinana.